ئێوارەوە بەخێر بەخۆشی بێ تەماشەبان و بینەرین بەرگبان تیڤ تەماشەبانên hêjayên Bergban TV em ê îrojî îşev waneyek din ya zimanê Kurdî rizmana Kurdî em ê ji bo hawayên hêja pêşkêş bikin. Waneya me ya vê êvarê jî ew jî hevalnavê jimareyî ya. Me di waneyên pêş de me hevalnav ji bo şirove kir. Hevalnav ew e pesnênavekî tiştekî didê. Tevî di nav wa hevalnava de hevalnavê jimareyî ew ên hijmar dîde û hijmar jî xuyan e yanî me li ser vê ji bo em bêhtir ji bo şirove bikin ji bo bêhtir şirove bikin sersera bi navê sercava bi navê Xwedayê dilovan berê silav û rêz ji bo kak bi zimanê Rosî nivîsiye ez tê nakim navî çi ye bes silav û rêz. Me şeş nemûne anîne ji bo em waneya xwe pê şirove bikin. Pê bêhtir em bibin ku yekin hevalnavê jimareyî. Hevalên navên jimareyî li ser çar deşatê cudakirin tê daweşkirin. Yê binçî, yê rêkxistin, yê rêkxistî, yê kertî, yên yanî qet yên birî, yên nediyar. Ev her çarin. Îro îşev waneya me li ser hevalnavê jimareyî yê binçî yani yê wek bîjê binecih. Binçî yanî yê binyat, yê serekî. Me îro çend nemûne ji bo anîne pêş ji bo ku em bêhtir waneya xwe pê dewlemend bikin. Helbistanê Kurd ev helbesteke helbestanê Kurd e melayek serî dibêje îro li berê sehel avê te cegê min û dox yek li sînê yek li dil da lew ji min tê naxu ox. Ev helbestiya melayê serî ya. Tê de jimarhana doh yek yek. Ev helbesta di zaravê soranî ya zaravê kurmanciya Fariya Şîrîn Soranî ew jî ya helbestvanên mezin bêkes e. Bîst û hewt ew dibêje min danî heft bîst û hewt sal e min rêberî tom bi navê aw û cil û berkî xwe xizmetim kirdî li Îranê de. Em ê di zarava kurmancî dibêje bîst û heft salan ez rêberî te me. Bi navê av û cil û bergê xwe min xizmet kiriye li Îranê de rû. Ev ya helbistanê mezin bêkes e. Ev nemûna sê bêhtir ji pênc sed kes li ahîngê amade bûn. 500 kes li ahîngê amade bûn. Me şeş mînak nivîsîne em ê werbiva mînakê dîtir jî. Îsal çil xwendekar derçûn. Yani îsal çil xwendekar serkeftin. Ji xûnavekî çûn xûnavek bilind e. Îsal çil xwendekar, çil xwendevan, çil xwendekar derçûn. Yani serkeftin. Ya pêncî hezar pirtûk di pirtûkxaneya Kurdî de hene. Hezar pirtûk, hezar jî hejmar e. Belê zêdetir e bes naborînî. Ya şeşî pênc şeş xwendekar di gundê me de hene. Pênc şeş xwendekar di gundê me de hene. Heft heşt xwendekar di gundê me de hene. Ewa goman e. Em ê werin li ser ya pêşî. Em ê şirove bikin.
باشا إيرو البري سحر آبيتا جرقي من دودوخ أف دودوخ وين دودوخ لي جدادك يكل سنجيدا يكل بلدا يكل سينا يكل بلدا لو جمتين أخوه أم بدهرن إجماع دفردك كتيب إيشيانا دودوخ يكل بلدا يكل سنجيدا إجماع كتيب إيشيان ناف جبرو صاد بيجن حبانابي جماري ي بنشي باشا أوا تسني دودوخا ددي البته محمود زمان جفتنا وهذا سينوركي جبو إجمالي ديني سينوركي بدي دودوخ يعني سينوركي جبو إجمالي ديني و والبيشيا ولينا دي هاتي الداني بأدكاري لبيشنا هاتي الداني أبيض تبجن أب نموني جيبة تبجن كيا أبانا بجماري يدلتشي عشان أمي وري ياجبه إجمارك تفرد الجبهة بستو حفت صالة عشان أما هي أب إجمالا بستو حفت صال بأدكاريا أندازيكو هاتي perfectamente أبجي يكجي أبانابي جماريكا إذا لبيشا صال هاتيا قنابا إذا سينورك يجي ديني سينورك جبونا ديني أو سينورا بيستو حصالة أف تسنيت واصل هاتي من رجبتون بنام آب وجود بديهم خدمتك دي لإعلان لهم أمر يا سيا بهتر جبين صد كس لا عندي آمدهم بين صد باشا ببدا وجودنا هذا هاتي الإعلان بين صد كس باشا هاتي الكشاكس هو مروفن يعني ناظر يعني لا يمكن آمدهم جبيرة أو يجي نقدر يجي أذهب هبانابك للداية أذهب هبانابك الجمالية للداية أبجي للداية بأريكاريات تباون هاتيا جريتان أبدي هبانابك الجمالية للداية باشا دبكو سادة جدي وقت دو يك أبا صادنا لأبي هني بيصد بيستو حفت بعد سريع الأرض جوانة ديجن جمارين لك دخل أنا ورن لنمونا شاري إيصال هذا دخلنا باشا إيصال شرف من ذكر درجة إيصال شيء خندكار درجة باشا دفر دجي شل لبيشان أبي خندكار هاديان وسينورة جي جبوا دانيس لكن شل باشا أزار كرتوك ده كرتوك خانة كده هنا أفش كرتوك نابك أفيد به بعدين جمالية بشات والبيش له دبان حمونا منادان
هەڤالناوی ژمارەیی لە پێش نافاتیە و بێ ئالیکاریژی لە هەموو کەدا هاتیە. یا داویە نەمونا داویە مەگوتیە 5-6 خوێندەکە گوندێ مەدەن. باشە ئەڤژی دەبێتە 5 دو ژمارە قەبە هاتنە، دو ژمارەی سادەمە. باشە لێ پێ هاتنە گرێدا ئەڤ دەما گۆمان تێدا هەبێ. باشە ئەڤ دەما ڕستا گۆمان تێدا هەبێ لێ تێ گرێدان لێ هەروەها دەستورا ڤێجیش هەیە. یانی دەوێت هژمارێن لە پەی هەفتوو بن 5-6 3-4 هەلبەت ji dua bêhtir hilûher yanî ji dua bêhtirin ev hejmarê goman têda ji dua bêhtirin ji sê û banî da. Baş e ji sê û berûjor 3-4 5-6 7-8 8-9 aha wisa yani 5-6 xwendekar di gundê me de hene. بلێ ئەv jî te emraz jî navbera de nîne. Te emraz 5-6 ev risanî ji ber ku goman têde heye ew jî dibe hevalnavê jimarê. Em ê werin li ser niha em ê bêhtir destûra wê ji bo we şilove bikin. Ev destûra hevalnav çawa ye. Wek bijî me mînak ji bo we dane diyarkirin em ê niha werin li ser destûrê biaşînin. Pênasa wê an destûra wê pênasa yan jî destûr destûra wê em ê ji we re binivîsin. Hevalnavê jimareyî hevalnavê jimareyî binêçî biçî hevalnaveke hevalnaveke navê piştxwe navê piştxwe li pêşiya naftê navê piştxwe navê piştxwe an hemankerî wî hemankerî wî bi hejmar dest nîşan dike. û sînorekî bo
بۆ هژمارە وان دابێ. باش ئەمە دەستوراوێ ئەس دەبێژم ji bo we xuya paşan hevalnav destûra hevalnavê hijmareyî hevalnavekî navê piştxwe ji beriya navtê me dît yanî du dox yek li Sînê yekê me da xuya kirin pênc salan zançiya ew hemû temamkerê xwe yanî navê piştxwe navê wî hevalnava û nav dibe temamkerê wî hevalnaveke navê piştxwe an ku temamkerê xwe bi hijmar dest nîşan dike bi hijmar hijmara wê dibêje hezar pirtûk hezar pirtûk deh xwendekar heft heşt keç yanî ewa goman jî din heye sed û pêncî mirov paşa ewa dest nîşan dike yanî temamkerê xwe dest nîşan dike û hijmara we jî sînorekî ji bo hijmara we tênî belê eger goman jî tê de hebe sînorekî piçûk e sînorekî dengê pênc şeş heft heşt yanî sînorekî jî bo vê hijmarê didengî heger durustî jî xudanekê meselen sed kesin nizamçîne lê sînorekî jî weke bêje derdora sed heta sed û pêncî wisa didê xuyakirin an derdora neh heta deh kes hebû başa ev weke şirove weke pênasan ji bo hevalnavê jîmareyî yê birîşî lê her wiha çend şert û mercên dir jî hene çend şert û mercên din hene mercê herî serekî yê hevalnav divê nav tak bê bi ten bê nebêje yanî bo nemûne wekî hatî mesela ez bêjim di şeş rojan da min karê xwe timam kir di şeş rojan da eva hinî di vir de ew şeş nebû şeş roj ewa nebû hevalnav nebû hevalnavê jîmareyî ew bû rojan weke bû gelek yanî dûr de ew dibe hevalkar me got divê çi bê divê tak bê divê navê li pişt hijmarê werî ew nava tak bê tak werî sed mirov ne dibêje bi sedan mirov sed mirovan ewa nabê ewa dûr de dibe hevalkarê dibe hevalkar başa nabe hevalnav ev mercekî serekî ye pêtiviya wek bêje mirov lê guhdar bê lê başqa dibî ev mercek e mercê dîtir hevalnavê jimareyî em bi herdû merca binivîsin ez heger hûn jê hûn dikarin lê vegerin ez ê bibin carekî dir ez ê van mercê hemî ji bo we binivîsim yê bixwazibê ji ber yek jî ew mercê me gotin yek jî çiya ew
أو ناضي 10 لدوف لبشت لبشت هذال ناضي جماري يبنشي 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 اگر ساده با یانجی لیکداری با آن نساده با یانجی نساده با نساده با دوی تاک تاک باشا اف مرجع سرکیان وقت بيجي بيجي مبو دشش روزان دا دشش روزان من كاري خوا بالداوود كان متمام باشا افيدري مبو افشش روزان افنادي هذا جماري افدبي جرين هذا الكان افدبي ما هي جرين شروفكن افدبي جرين هذا الكان باشا ب ب دفع جرين هذا الكان اباني جبرشة افيدري كوم هانتي شش روزان مرجدوي ام بيجي ثلاثون مرجدوي ام الجبوة بيجي مرجع كتبي عقلي مرجدوي بقولن از دخوازم يعني تيبي خوا مازم بكم جبو قالك جي لسر موبايل تماشا بكن يعني بقولن وار بجي بتر بلكي تيبي من بچوك بون هناك تينا دكان لسر موبايل قالك جي تماشا بكن او جبر وساجي ام حوجنا بهتر مرجي دوي مقود او مرجيا هبال نابي جماري هبال نابي جماري ये चीज भाषा به به الکریم به الکریم امراض دانپال امراض دانپال یه یا آنجی ای جارو ساتي د سوراني جارو ساتي د کومنجي د بيتره وساتي به الکریم امراض دانپال به امراض دانپال تفن به حوالنا به جماره بنچی به بدي عن بدي عن كاريا النازل دانتال بدي عن كاريا النازل دانتال تيخن 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 بري
ناوی تمام يعني أفحص عن نبي جماري شنابي في أمراض التنفال تيجي هشام نبي تمام نبي تمام كان بس الموجود أز نمني تجيبوا دبيجن وقوانيسي تورشا وردي ده ده yazdığı ilimden destek. Başla. Taat amrazı damhal kadani hişam ilmi. Başa. Abdedri neb amrazı nebu hava nabi jimali. جبرچه بدانی امراضی دانکا بدانی توشا ناف باشا ابدریجی ابجد بی گریا حوالکا باشا افحلا بهتر جبو د هزادا د مثلا ججنا نوروزي بكذا ده بيستون يكي آداي أمراض دانتال يكي داني تيشا ناب تمام هرينات أفيدل ده أفيدل جريا حبالكا باشا أفيدل أفيدل بيستو يكي أفيدل نابي حبالنات باشا أفجي جبوها بجم ما فيها أنا أقول مثال بهتر يعني يعني هم ما وكوي يعني وك دستورة ومداني مبوتيا أو هجمارة حضارنا بجماري جدرت شيء وك هنا سات وك دستورة وين أو حضارنا بك نابي تشتي وقت ما مكلفة بهجمار ددس نشان كريم بهجمار لقلب جارا هجمار جارنا برنج ترجت يعني يعني نابكات بقول من أديتها سلافوريس أمي ورن سانسر ببورن قلق جارا تماشبان سلافا دشينن سلافين من جبوحمو تماشبان رهيا جارنا نافنم كاك درويش سرحدي ساعات خوش ساعات تجي خوش بيت سرچابان ببورين قلق جارا نابا نابينم من اي نابانينا بلا تماشبان الهجال الماضي باشا موضوع أب شوايه هني بيختلف أب شوايه هني بيختلف دقل هيبان دقل معاه كردي معاه آدار نيسان بولان وكبجيك البولاني باشا أب تيب كان أب يبيك جريها بالكار أبناء جريها بالنابش باشا
أميون لسر هندي ما أمي أو رستا أو هجمارك الرومان تيدا لهر دست نشان كري أواز بكي إن شش وندفان دقندنا لها باشا أمي لسروي أمي هناك لسروي جبال أف نمنا قبل سد الرومان يكشي أو الرومان تيدا دانية أجل دو جمارة عن جمال لدوف هفت يك هاتن لدوف هاد هاتن وقومان ده إجمالي ده هذا أجل قومان بإجمالي ده هذا أمراض أنت و دنابرة برا واندا ناي نيسانتن ناي دامن نيسان دل باشا أجل قومان دقومان بإجمالي ده هذه أمراض وكما قلت بيستو حفت صالة بيستو حفت صالة رجل طول عشان أو قومان كده هنا أفرستاني بجمارك الإقدالية قومان كده هنا دس نشان كلو سنورة جبودانية وبتماميش دس نشان كلو لأبهني بيجي بينشش صالة لبنداتنا بينشش صالة لهدياتنا أو تا قومان هي كده جبلوا لي شهنا تأمرازيكم لقدامي دنابدا بنفسي هروها جلك جارا جارنا جيجي رستانيتين مثلا بيجي هل هش نه أفشنا صار أفشنا صار الله أمرازي ودنابرا وضع نايمسن شيء رومانتي باشا تيجي حفظ صلاة حتى نفس صلاة تا دس نشان باشا لمقول عود رومانتي ده بيهتري جمارات دوينة جمارات سي دستوكي باشا دي سعني الفرق بين الجفين هذا الرومان إذا هذه جماراج بيستا بتربي الجماراج بيستا بتربي تيجي بيست استيصال أيوة شل ينجي صار الدولة تمام شل ينجي صار من تندري باشا أبي أكثر ما هو زيدكي تهده زيدكي
درستا گۆمانێتە لەسەر بستێکەر تێنە بژێ 20 ساڵ هەیە من تەنەدیدی ئەوە چ کردفردا تا ئەمرازێ او تا ئێخستە نافە تو مەجبوری تا ئەمرازێ او بێشێ نافە تا یەکیەک لێ زێدە کرد تێ ئەمرازێ او بێشێ بنافە تێ بژێ هەفتەی هەشتەی هەشتەی ئەندەکار دوگوندێ نەدا ئەڤێدێ ئەڤنە ئەمرازەدان پاڵا ئەڤێدێ نە ئەمرازەدان پاڵا هەشتی هەفتەی هەشتەی ئەڤنە ئەمرازێ دانپاڵا گوزەردا ئەم گوزێخوا باش بگێ باشە هەروەها ئەم وەرن هژمارێ gelek cara ji jimara bijê bêhtir bijê bi dihan kes hatin bi sedan kes ew nîşana an ewa li hijmara zêde dibe ewe jî dikeve di çarçovê hevalnavê ijmalî de bi sedan Kurd hatin kuştin başa hatin şekilkirin yoktu bi hezaran Kurd hatin Kenya baran kirin Kenya baran kirin bi hezaran ev jî hevalnavê çiya ijmalî kirin gelek cara me got ev jî ev navê piranî ne yani ev navê gelek in ev navê hijmarên wek bijê sînorê wan bi hezaran bi sed hezaran eva sînorek ji wan heye bes sînorekî gelekî mezin e bi sed hezar وهي 200,000 بن وهي 600,000 بن أفا حتى 900,000 يعني باشا دسني يعني بس سينوركي فرهيا لأو سينورجي دس نشان فيها دانا جي دانا جي تنابج 100,000 10,000 جانا جي تبهيدكي جديلا جشون پرê tiştekî ve bikar nava nara dikar bînin weka em ê van çend mesela hinek dibêjin nefer çend nefer 1000 nefer ew nefer
نفر برانيا كسايا باشا أنا هناك دبيجن حب أن نفر ولا بينش حب مروف هاتن مالان أن أو ما قلنا نفر جانتي كالاني لشونا مروفا مروفا دو سري لشونا چتي لشونا لشونا حيوانات كارتي حيوان كارن نافمالي بكارتي بيستر يعني جبو بازو جبو ترشو طوالا بكارتي بو ترشو طوالي بو ترش وطوالي جبو حيوانات نافمالي بكارتي وقت بيجي من سي بازار باشا سي بزن فروتو يا بزتر دست بهتر جبو جلوبرجا فهمتني وقت بيجي من سي دستا جلهنا من سي دستا جلهنا من سي دستا بينوي سنة جبو جبو أبجي جبو برانيا جلوبرجا مسي دستا جهلفين هنا يعني أو بكردي وساطي بكاراني سرچاوا مامۆستا زۆر سپاس ji بۆ تێژی هەروەها لەسەر بەرگ ji بۆ pirtûkan bihtir tê bikaranîn ji بۆ pirtûkan mesela بۆ nimûne wî sê bergê wî sê bergên pirtûkan heye wî sê bergên pirtûkan heye baş pênc weke çavik an çawa ew ji bo çê ji bo agirtê ji bo avê bêhtir ji bo mesela dijî sê çaviyên agir eva ew jî ji bo çavî hejmareke mezin e çavî sê çavkanî li roubarê gundê me hene sê çavkaniyê roubarê weke bijî dih çavkaniyê roubarê Dicle hene ewa ji bo avê tê ji bo agirtê baş e hem jî pin an dilê ev ji bo çi tê ev ji bo daratê ev ji bo daratê me pênsed pin zeytûn hene me pênsed pin yani me pênsed darê zeytûn hene baş e ewa ew jî ji bo piranî tê bikar hene caran jî kit jî ji bo çi tê bikaranîn ji bo tiştên têne hejmartin ji bo tiştên
تينا تجمعتن يعني تين تجمعتن بيجي كتك بيلافا من ونضع بيلاف جوتا وين جوت جوت جبو بيلافاتي جبو غوراتي جوتك غورا جوتك بيلاف جوتك كفوك جبو حيوانين جوت جوت شتي بيجي كتك بيلافا من ونضع كتك غورا من خيانك باشا أول جبو تشتين جوت وكد جبو تشتين تين جماعتن جبو أو جو ترانيا جبو تين جماعتن أرجو لشونا حفانا بجماري أرجو بن لشونا حفانا بجماري يعني بيجي دكردي دا بيجي هندا أنا أو هندا بصوراني بزارابي ما بيجي هندا كس هاتن مالاما هندا كس يعني باشا أجي جبور زي ذكرنا شغل ذكرنا وانا أميوري جهبانابي جماري جيتي جماري بنشي جماري بنشي جيتي تكتي جه جمارة جه جماري صعدان جماري صعدان جه يكي حتى نهي جبال جمارة جه جمارة يكي حتى جمارة نه جبارة دبيجن سرقين جمارة سرقين 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 جبارة دبيجن جمارة سرقين جمارة ديتر جمارة أب جيرة دي جمارة ساقنا عن سرقين زيادة يوي أبد بيجن جمارة ساقا جمارة ساقا دي سرقين جي چنن جتا بيست سر حتى داوني يعني أبين هجمالي موقع صد صد أبجي الذي سرقين عشان أب زماني يسرقين جده حتى جمالي ديتر جمالي لكداي جمالي لكداي أبدن درنجي جمالانا سادا جيكي حتى هي جمالي ديتر جده يعني نا دولدا سيزده چاردا أول ديتر دبيجن سرقين عشان جمارين لكداي جمارين لكداي شاونا الدنشيا هي لكداي جمارين لكداي جمارين لكداي يك جدو جمارين
ژمارەی بنچی یەن تێکەی وەک چل وەک 11 12 13 14 حتى 19 باشە ئەف ڕەنگێکە ئەڤیلێک داگرێت باشە یا دوی ji du jimarên ji du jimarên sadan yên bi alîkariya amrazê û dê hatine girîzîn lêdan weke bîst û heft sal bîst û heft pêncî û şeş cî û şeş ev jimarê bîn ev ji wan bîn jimarê yekdar herwiha yesî ji du jimarên sadan bê alîkariyan amrazîn û wek me got pênc şeş pênc şeş mirov hatin rûniştin pênc şeş ev jimare jî ev jî lêkdayî me gotinî goman tê de heye herwiha bi alîkariya heyvên pir ew jî dikeve di çarçovê jimarên lêkdayî de weke bijî wek me xuya kirin sed nefer sed ew jî du sed serî bizin me hene du sed serî bizin me hene me ew jî dikevin di hejmarên lêkdayî de baş e em ê têbînîke gelekî giring ji bo we şirove bikin bibûrî waneya me gelekî dirêj bû dirêj qet bibûrin li ev du xanmane em ê her du xana jî di tebîniyê giringin em ê ji bo we şirove bikin hinekî me îro waneya xwe dirêj kir yekê waneya me got bila filas bibî eger navê pênçî di yek xaneyê de bin yanî ji yek xaneyê bin silavûrêz serçava di yek xaneyê de bin weke bijî di xana bihan dibî an di xana bîstan dibî di xana sedan dibî hezaran dibî navê hejmartî dikeve piştî her du navê hejmartî dikeve piştî her du kan wek sê çar mirov hatin sê çar mirov hatin
باشە ئەف سێ چوار مرۆڤ هاتن ئەف کەس چییە ئەف یەک خانوونە سێ و چار یەک خانوونە یەک خانە چنە یە سادەیە بۆ یە سادەیە ئەمێ وەرە ئەمە یەک بێژن یەکترە بێژن چل و سێ چل و چوار چار کەچ لە دبستانی هەنا لە دبستانەمەدا هەنا چل و سێ چل و چار ئەمەشی یەک خانەی دەبێت ji ber wî her navî pêntîşa navê keçî ya dîtirim heger nit xaneyê de bê heger ne yek xane bin tê pêşa emên ha wek bê nemûnî ئەمێ بۆ نمونە bêje çil û neh çil û neh pêncî kes hatin pêncî kes hatin an mirov baş çil û neh pêncî çil û neh û pêncî ne yek xaneyê dizin ئەمێ bijîn çil û neh kes an mirov çil û neh kes çil û neh kes çil û neh kes pêncî kes hatin baş e me divir de ev yek xanê bêne ev ne yek xaneye bibûrin ev çil û neh û pêncî ne yek xaneye yek pêncî yek çil e ji ber wî ev ne durust e ava hîn ev yirengî ne durust e ya durust pêvê ji wisa bînîsî çil û neh kes pêncî kes hatin baş e her wiha carna hevalnavê jimareyî digel keydekî jî tê bikaranîn tu bînî weke bijî heyva çavdeşevî heyva çavdeşevî baş e ev dibê çi ev dibê hevalnav çavdeşev zarokê yek sal baş e ev jî yek sal dîn evelkê dibîne bû çi ev bû ew jî jimar hevalnavê jimareyî çavdeşev tê de hatin gotan baş e bi vî awayî waneya me ew xalên dîtir yê waneyên me in em ê di waneyên dîtir de di rojên pêş de em ê pêşkêşî dikin bi vî rengî em hatin sala
بەشەیەکەی هەڤارناوی ژمارەی ئەو ژی یەبینچی یەسەرەکی ئەم هاتن دۆمەهیا وانەیە خوا حتا ڕۆژێک دیتر هەفتەیەک دیتر ئەم هەر ببینن بمین خێر و خۆشیدا شەڕا بمینێ خێر و خۆشی شەڕ باش